Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Nasapa nga dimteng ni Ma'am Dolores ididay di nga rabii manunemi. Tagidak iti cellphone ko ti oras alas 9. Itamampay na ko nagtinakan ko. Dati-dati alas 12, alauna, alas 2 nga sumsumrek. Nga daglat iti swing iti hardin tapos ni kastakit urayek iti sasanpit na. Tawari man adatulbek na manunemi ti kayat na ket saanin nga dumsag iti kotsena. Tapos nilukat na ti gate, no di kat addadagos amang ilukat. Tapos ni ti kasta, kat may saragnan na ti kutsena. Hindi naman ilukat kun ti gate, simrek ti kutsena, ingkarahe na. Hampir lang nga dagos nga simrek iti uneg tilak kilabalay. Nagsubliak mi ti swing, marong nemi, tapos no yun nakalaan tinabatik ng cellphone. Hindi ito, may kanyak. Rafael, ma'am, tasapag nga nagawid. Takayat ko nga kahit datay iti silad ko. Ma'am, nasaan ka man nga sulinsog ka niyag? Idi ta sulisugan ka. Idi ka adda kiti swimming pool. Nga di bakit kita makit nakatupi sa klain. At gaya man, ti jayak ng kangat 100,000 pesos. Kahit ko lang pagustuhan nak, Rafael. Jacket nga watin na tamam. Kasta? Hindi na biglang inarakop nak manong. Oh, ma'am. Sa napilit nginamalan, di kiti bibig ko, manong nemi, tinapintas nga amok nga babae. Agat arak, agat sigarilyo, naggulagulak, indurun ko. Indurun nak? Ma'am, I'm so sorry. Ngamdya kayat. Adan nubiyak ko na ko. So nga ditakan. Hoy, Rafael, nagsubli ka. Rafael! Iti sumre kag dito nagtibalayan nakigtutak manong nemi tadagayam ni Sir Fermin. Sir? Rafael. Sir? Nematangan nyo ka tinapasamak? Nematangak. Kinagyaman at sa mo tutupan ti asawak. Sige, sumrek ka nito silad mo. Tadakamin tagsarita iti asawak. Manong nemi ang gapuak iti probinsya kiti Mike di kigasang-gasat dito'y syudad tapno agsapul iti trabaho. Nagastrek ak manong nemi ka sardinero iti maysa nga maknang nga pamilya. Daser kini ma'am adamit ni Lourdes nga katulong manong nemi nga para luto dalus laba kenda dumapahig ket siya manong nemi iti mga sikaso lang exclusive iti hardin. Magustuhan da iti nagpanangasikaso iti hardin gabot kaslamad lagpada iti panagtarakan mo ng paragmula iti nateng ken ti masetas. Adabang kag kung asikasuek manong nemi ngem akunak padasak tigasat ko iti syudad. Isang pinalubusan nak datatang kininanang ken pinalubusan nak ni Janice nga girlfriend ko. Girlfriend ko ni Janice manong nemi ket dayta tagapunan o apay nga jakkayat nga tutupan ni Ma'am Dolores. Itilikudan manong nemi nga nalapsat. Agtawan ti 59 nga makasla agkabanwag palaing. Napindas ti sukog ti pamagina, ti barokong na, nasipukel, di kiti legs na. Kaya bagbaga ni Lourdes, nga ganan na dakeng kuwana. Saan kong asidgan, no sanak nga ayaban. Dadapet ko na ni Sir Fermin manong nemi, agan anadak iti asawa na. Gaya manong, talagang mahilig ka iti lalaki. So gadura isuna manong nemi, ken mahilig ka iti lalaki. Kaya't nakabiktima yan.
Imbang tanak nga ikatanak, isuna, ikatanak, no saan ko pagustuhan isuna. Iti-ready nga gundaway manon nemi naturugak. Ket kabigatan na nasapak matlang nga nagriing. Inistoryak manon nemi kini Lourdes, tinapasamak, idi tagkapkapeak nga isut mangmangtempla iti kapek. Ala, mabalim mo ti, nga mayempake ka iti gamit mo. Gabot na sigurado nga mangharamid ni Ma'am Timamuspusan, tapno maikat ka. Kinunan ni Lourdes. Rafael, kakaasiak tumanin ngagmemesa no awang ka. No, awan manin ti hardinero. Initikad mo sa Lourdes. Kras na ka la. Adamat ngamin ni Jessens mo. Sayang. Saan nga bali? Sapay ko ma. Makakita kan to. Ken sapay ko ma. Da sana ka may sagmak. Tikas to yung napasamak kanya. Sapay ko ma, Rafael. So nga, agan-anad ka. Kung kanahin mo yung bagbagkakin ka. Yung kastoy matanti na masamak. Sigurado, ulitek. Mangaramid lakid din ni Ma'am Dolores ti Muspusan. Tapno likas na kita, mapataksan ka. Kahit no, sa dinuntuman ti pagtungpalam, daw-dawat kong sabi ko, ma, naragsak ka. Ken, naragsak kayo kini Janice. Idilimit lagundaway tinongpal ko manong nemi ni Lourdes ni impakek dagiti arwatek just in case. Nga napanak matlang iti hardin ngagtrabaho, idi tamangin ko ngagap-apa digit agasawa. Awan sa bali nga nangala. Saan nga dahil nga Rafael? Isulakit ni. Kaslad na mapukpukaw manong nemi. Simbrek ka, kita pag-isumat nga sumbrek. Tinulbagan ni Ma'am Dolores manong nemi ti kwartok. Ma'am Apay, hoy, mananakaw ka. Si marunumat manong nemi ni Sir Fermin. Minulaan da ti kwentas ti paggiran di kiti arwatek manong nemi nga naimpakek. Kitsadya ko na ni Ma'am Dolores. Makidam, mananakaw na tanga Rafael. Mananakaw ka. Ma'am, awan ti tinakaw ko. Amo ti Diyos na singpetak. Dolores, amamukan. Mga aramid ka ti pakaikatano na pakaibaludan. Ti saan nga nang pagustokin ka. Kinuhamat ni Sir Fermin. Ay nga tawagan manon nemi ni Ma'am Dolores dagiti pulis inalakon iti arwatek nga impake manon nemi ket naglibas akon pimanaw ako ni dayta nga lugar ket nasdaaw ninanang kinitatang ni subang petak. Anak, apay. Bigla man lang nga dimteng ka nga di ka nagpakamo. Tatang, nanang, adadagas ka na pasama kanyak. Iya, datang amin ti ko namin kang kaidi, nga saan ka lang nga po ang panawan dito'y lugar tayo. At damat ti bangkag kintalo nga si Kaswem. Nanyagin din na panawa sa di syudad. Ira, may salsarak kan. Ano kami tinapasama? Inistoryak tinapasama. Awan pa'y manong nemi ti duwang nga oras si pudadak dito'y balay, idi aggawa. Mangig ko ti sirena ti lugan di pulis. Dimtengan dagiti pulis manong nemi kit tiniliuda. Imaribongbong dagiti karoba, kadagiti kabarangayan mi kit na nangigda. Di pa mabasol dagiti pulis nga adda tinakaw ko manon nemi nga nagtakawak kano. Nagreklamo ak manong nemi saan nga pudno na ako nakadagiti pulis. Ngimawan tinaramidak, pinusasandak manong nemi ket kabayatan ng isublidak ti syudad tapno ay maibalod. Nagring ti cellphone ko manong nemi ni Janice dito mautawag. Hello Janice, mananakaw. Saan nga po doon ita? Napapasulak laeng. Amo ka sa labat-batan ti dayaw ko. Imbaglaki din. Tanapanunod ko ti nang sungbat kini Elmer. Awanin, saan nga si kakinsyak tinay kari. Jakot di kan kayat. Gabot naman nanakaw ka.
Saan nga po doon ita? Wanin tinayaw mo, mananakaw. Manong nemi awan nga ron tinaramidak iti nga desisyon ni Janice. Impanda kini pagbaludan, ket idi taumay datatang kini manong ko. Mang, mabalinak ka nung agpiyansa. Iso nga, ang remedyo ka kuman pagpiyansa. Idi nung teng manong nemi ni Sir Fermin Rafael. Sir, da kayo iti makamunga awan tipod nung ha. Awan tipod nung tinawag ko. Saan na ka man nanakaw? Salsala metak tidayaw ko. Dahil una iti, mabaling ko ipanakal. Diyan ko nga tinutupan ti asawa yo. Dadyak kahit madadal tidayaw ko. Sa ita, pinagtatako nak ni Mrs. Yu. Ininto na may sakin na singpet. Nadalos tidayaw ko. Ibilin ko karag di pulis nga parawaran na kan. Siyakton di ba kaamo iti asawa nga mangisanod iti kaso. Nagyamanak, sir. Nagyamanak. Si kabaila di kaimbagan nga hardinero mi. Kasab mga tinutupan ti asawa. Sinalak ni Bam. Ken sinalimat-batan dayaw mo. Kastawan iti yaman ko anong nemi idi nakalusutak matlang ti magbaludan ket nagsubliak dito lugar mi tapos ni kasta awan sa balin nga ramidek no saan nga mga sikaso iti talon ken bangkag. Ket kalpasan nga ta manon nemi tinasurok nga makabulan idi may nagdanunen ni nanang dito'y talon. Rafael anak! Nang, apay, nagawid kan, dasang ilim. Asin no? Ani tayong tinagan na. Wala na ng babae na bintas ni Janice. Awanin ni Janice. Hindi pa lang insukat na ka. Ura idihan na namon nga pinabasol na ka ng takaw. Dahil makikita mi di nga kuyog na. Sino nga makasabol kanyang nanang? Ni Lourdes. Ni Lourdes? Tingkay nangigan papagayam ket subag manulaing nga paset ti pagkasalitaan ni Rafael iti probinsya ti Ilocosur nga dayto iti umunang pagkasalitaan lagip ti napalabas success story ngentay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week idi bulan ti Septyembre. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Yan ni programa tayo nga lagi tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Papagayam ni Manong yu anemi neto Nemi Ruiz, host iti lagi tinapalabas, hosak pa iti Dirmanong Nemi kan idi kalmalayang iti page nga Dirmanong Nemi. Madama ka ita nga agbibuya dito page di paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya saan ka pa yung nakapag-follow, ag-follow kayo. Kaya dito no may i-upload dito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo papagayam. Yeah? Thank you. At siyempre, yung kayo tumat mangigahan ti pakabuklan dito yung pakasalitahan ni Rafael into 12:30 ay gada alas 2 iti program at tingalagi iti napalabas. I-share ko dito yung page ni Paring Ray yung program tayo. Okay ba? Di kita madawang agbibuya kanya kita ni Tina Pahari, thank you. Ni Ana Pimentel, advance happy birthday kang ka Ana Pimentel. Ken ni Takambal mon? Belia Pimentel. Ayan. Ni Teresa Balmaceda, kay ni Manong Richard Balmaceda, kumusta kayo? Naragsak niya panagbibuya. Kahit ko yung palagip kakabsat nga dandan ni malpas dito yung katawan. Wala yung nga bulan, October ken November. Into no, dito yung alawas, mapilyan dito ti best letter of the month of September dito yung 9th grand finalist tayo. So nga October ken November laingin iti ororayan tayo. Napunon. Nung surat ka ita para iti success story, hanin may basa
next year tulangan kabot ta talaga nagdadarundon dagiti surat kada ito yung gundaway tadandanin nagkibos ti pa-search tayo kasama tenting panagdadarundon dagiti surat 50,000 pesos na gururay nga premyo ti mapili nga grand winner, first runner-up, okay? 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Madama ti Bagyo, Super Bagyo kabsat nga Nando. Dito Ilocos Norte, signal number 3. Talaga nga napigsa. Di kita ag signal iti 4 and 5. Aganahan kayo kabsat kang gayam. Sabi ko awan ti mabiktima kada ito nga bagyo. Awan ko di kita matadail. Ngam sandala maliklikan nga dating matadail. Awan ko di kita pungusay. Okay? Okay ba? Okay. Kada kita amin nga gisishare kaya naglalike kada ito nga programa. Thank you kada kayo amin nga sangapana. Okay, aging iti sumarunong nga video tayo. Thank you for watching.